На жаль, не можна. Сльози ствару вытирайте, прогоняйте сердца грех. Песню радостно спевайте, хай мучить веселый смех. Воскрес Пан над панами, Ён живый, Ён знову з нами. Аллилуйя, аллилуйя, ускликайте, аллилуйя. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами і з Духом Твоим. С Божьей допомогой, дорогие, розпочинаємо переживання уже третьей Великодной недели. Триваємо у Великодной пасхальной радости. Триваємо у радости с Христом, про Христа и у Христе. Сегодня у Слові Божьем мы почуємо фрагмент Євангелія про учнів з Емаус, які научать нас, як ми повинні поступати у духовному житті, як ми повинні шукати Бога у своїй щоденності. Тому теперь просим Пана Бога за наши грехи и слабости, как мы могли годно скласти эту наисвятейшую оферу.
Другая форма акту покаяния. Змилуйся над нами, Пане, бо зграшили мы супроть Себе. Окажи нам, Пане, Твою милосердность, и дай нам Твое избавление. Нехай измилуется над нами Бог всемогутный, и отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вічного. Амин. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, а на земле супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деле великой хвалы Твоей. Пане Боже, Владар небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане, Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Який береш на себе грехи свету, прийми моление наше. Який сядешь праворучайца, змилуйся над нами. Бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысшейший, Иисус Христе, с Духом Святым, ухвали Бога Отца. Аминь. Молимся. Боже, нехай Твой народ завсюди тешится обновленою молодостью Духа, как радующийся Теперь вертанию у хвалу Твоего усыновления, с певной надеей чекал дня Своего воскрешения, проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живей владарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Аминь. Выслушаем с верою Слово Божие. Читание книги Деяний апостолов. В день Пятидесятницы Петр разом с 11 промовил моцным голосом Давид: «Мужи юдейские, выслухайте это слово. Иисус Назарету был мужем, якого Бог показал вам у силе, судах и знаках, что Бог учинил през Его сярод вас, як и сами ведаете. Визначная воля, предбачення Божие видала Его, а вы, укрыжевавши руками безбожных, забили Его. Але Бог воскресив Его, визволивши от муку смерти, бо необхідно було, каб вона тримала Його. Давид же говорить про Його: «Я завсюди не упану перед собою, бо Йон проворуч мене, каб я не похиснувся. Тому устешилося серце моє, і узрадився язик мой, і тіло моє буде спочивати у надії. Бо не покинеш душі моєї от клані, не даси святому Твоему бачить тление.
Ты дал мне познать дороги життя. Ты напомнишь меня радостью перед обличием Твоим. Мужи и браты, дозвольте мне сказать вам открыто про патріарха Давида, який помер і похований, і могила його знаходиться серед нас по сьогоднішній день. Будучи ж пророком і ведаючи, що Бог присягнув йому посадить на ягоном троні потомка ягоного. Він передбачив і казав про воскресіння Христа, що не зосталася душа його від хлані, і тіло ягоне не убачило тлення. Гэтага Єзуса воскресив Бог, чому ми всі свідки. Вось, узнесений правицею Бога і отримавши обіцяння Духу Святого, Ён виявив тое, що ви бачите і чуєте. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Ти дорогу життя мені покажеш, Пане. Ти дорогу життя мені покажеш, Пане. Заховай мене, Боже, бо на Тебе сподяюся. Сказав я Пану, Ти мой Пан. Пан частка спадщини моєї і келиха моєго. Ён лёс мой тримає. Ти дорогу життя мне покажешь, Пане. Благословлю Пана, який дав мне розум, бо й ночу вучить мяне моє серце. Пан завсюди перед моїми очима, бо ён праворуч мяне, я не похиснуся. Ти дорогу життя мне покажеш, Пане. Там урадуется мое сердце и веселится душа, и тело мое будет спочивать беспечно. Бо не покинешь души моею от хлани, и не даси святому Твоему лачить тление. Ты дорогу життя мне покажешь, Пане. Ты дорогу життя мне покажешь. Полнота радости перед Тобою, вечное счастье, праворуч Тебе. Ты дорогу життя мне покажешь, Пане. Читание першого послания святого апостола Петра. Умилование. Коли вы называете айцом того, то без предузятости судить кожного поводле учинков его, то со страхом проводьте час вашего земного вандрования. Ведайте, что нетленным серебром и золотом откуплены вы от марного життя, даденого вам айцом, але коштовною кров'ю Христа, як беззаганного і чистого ягняті. Ён быў прадвызначаны яшчэ да стварэння свету, але з'явіўся ў апошнія часы дзеля вас, што паверылі праз яго ў Бога, які воскресіў яго з мёртвых і адарыў хвалою, каб вы мелі веру і надзею на Бога. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Алілуя, алілуя, алілуя. Алілуя, алілуя, алілуя.
промовляєш. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з духом твоїм. Читання Святого Євангелія поводле Луки. Хвала Тобі, Пане. Вось двоє учнів Єзуса ішли у вёску, званою Емаус, яка знаходилася у 60 стадіях ад Єрусаліма, і розмовляли поміж собою про ўсё тое, што адбылося. І калі яны размаўлялі і разважалі паміж собою, сам Єзус наблизіўся да ішоў разам з імі. Але вочы іх былі стрыманыя, таму не пазналі яго. І ён сказаў ім: «Пра што гэта вы размаўляеце паміж сабою?» І яны спыніліся поўныя смутку. Адказваючы, адзін з іх па імені Кляоп сказаў яму: «Ты, напэўна, адзіны, хто жыве ў Єрусаліме і не ведае, што ў гэтыя дні там сталася». І спытаў іх: «Што?» Яны сказалі яму тое, што сталася з Єзусам з Назарету, які быў прарокам магутным у чынах і ў слове перад Богом і ўсім народам. Як першы святары і правадыры нашыя выдалі яго на смерць і ўкрыжавалі. А мы спадзяваліся, што ён той, хто павінен вызваліць Ізраіль. Цяпер жа, пасля ўсяго гэтага, мінае ўжо 3-й дзень, як гэта сталася. Але некаторыя з нашых жанчын здзівілі нас. Яны былі на досвідку каля магілы, але не знайшлі цела ягонага. Прыйшлі і сказалі, што бачылі анёлаў, якія з'явіліся ім і паведамілі, што ён жывы. І пайшлі некаторыя з нашых да магіл і засталі ўсё так, як казалі жанчыны, але яго не бачылі. Тады ён сказаў ім: «У неразумныя і марудныя сэрцам, каб паверыць усяму, што казалі прарокі. Ці ж не трэба было Месіі цярпець усё гэта, каб увайсці ў сваю славу?» І пачаўшы ад Маісея і ад усіх прарокаў, растлумачыў ім тое, што ва ўсім пісанні датычыла яго. І наблізіліся яны да вёскі, куды ішлі, і ён зрабіў выгляд, што хоча ісці далей. Але яны настойлівалі, кажучы: «Застанься з намі, бо ўжо вечарэе, і дзень мінае». І ён увайшоў, каб застацца з імі. Калі сядзеў з імі за сталом, узяў хлеб, благословіў яго, паламаў і даў ім. І тады адкрыліся іхнія вочы, і яны пазналі яго. Але ён стаўся нябачным для іх. І яны сказалі адзін аднаму: «Ці ж не палала ў нас сэрца нашае, калі ён размаўляў з намі ў дарозе і тлумачыў нам пісанне?» І ў тую самую гадзіну яны ўсталі і вярнуліся у Єрусалім і знайшлі сабраных 11 і тых, хто быў з імі, якія казалі ім: «Пан сапраўды ўваскрос і з'явіўся Сымону». І яны расказалі пра тое, што здарылася ў дарозе, і як пазналі яго ў ламанні хлеба. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Присядьте, ласка, на момент. Достатково довгое, працяглое такое сегодняшнее Евангелие. Я сподіваюся, що ми його так трошки запомнили. Про що ж там йшла говорка? Що йшла говорка про вучнів, які йшли з Єрусалиму у Емаус, і які зустрічають Христа Воскреслого, Христа, може по-іншому, Ён до їх долучається до їх вандровання, і йде розмова, Христос
так само тлумачыць ім Святое Пісанне, і пасля яны затрымліваюцца, можна сказаць, на вячэру і пасля пазнаюць уже Хрыста, бо спачатку не маглі яго пазнаць. Вельмі працяглае сённяшняе Евангелие, так нават мы, святары, калі Евангелие доўгае, працяглае, то не надо любім чытаць, бо шмат чытаць трэба, трэба шмат, а калі шмат, то пасля забываецца. То есть читаешь под конец, уже не помнишь, что было на початку. Но вот признаюсь с своим однокурсником, так периодично созваниваемся по вайбере, созваниваемся, ну и там размовляем такие разные такие богословские, да и не только там темы. Ну и вчера так само, поскольку вчера была суббота, то мы так, а я там уже на неделю подрыхтовался, чи ні, які, може, думки есть относно Євангелія, а які там думки, він в Польщі працює, а у їх обмежування було до 5 чоловік, да? Тепер обмежування удільників Святої Мши относно метрів квадратних, да? Тобто 15 квадратних метрів на одного чоловіка, на одну особу. Ну і тому треба полічити, і так більш-менш отримується у його костюлі, там, де він служить, где-то 25-30 человек можно сместиться. То есть костел невеликий. Ну и так мне говорят, что ай, полетим сколько прийти, будет 10 человек, то мы в Казани не говорим на эту неделю. Я кажу так, про себя подумал, кажу, так, ведаешь, коли б я так робил, то мы тут на могиле уж не говорили в Казани. А две клип. А на самом деле, может, не так важное Казани, да, те Гамилия, а лишь важно, как мы менавіта, ну, слухали уважливо Слово Боже. Я вже про це неоднойче казав, особливо Євангелія, у яким промовляє сам Христос. І дорогі, сьогоднішнє Євангелія, яке називається «Вучність Емаус», до речі, у нас є навіть виява на вокні, на одним з вікон, «Вучність Емаус», яке це, ну, давайте все назовем. Там у нас на окне что есть? Иисус и самаританка. Да? То есть тогда, когда Христос зустрівся каля студні з самаританкою, да, і розмовляли про напой живий, да, і Христос говорив про те, що Йосиф є живим напоєм. Там у нас знаходиться обушня вечеря, да, то есть установление Евхаристии. Тут у нас что? Михаил Архангел, о чем мы? Правильно, небесный заступник Беларуси. И вот, до речі, тут у нас есть вучність Емаус, где показано, як вони гутарять, як вони розмовляють з Христом. І, дорогі, сьогоднішнє Євангеліє справді з'являється таким вельми добрим образом усього духовного життя кожного з нас. Ну, бо коли так, перше слово, яке вучить на сьогоднішньому Євангелії, це шлях, дорога. Гэтыя вучні, яны сустрэлі Христа падчас сваёй дарогі, падчас шляху. І наше духовное жыццё – гэта таксама дарога. Мы ніколі не можем забыцца аб тым, што мы знаходзімся ў дарозе, што мы не можем стаяць і топтацца на месцы. Што думаю, ну што тут далей рабіць, а можа нейкім чынам там рассасецца, можа самотка вырашыцца, нейкім чынам гэта будзе. Гэта не пракатвае в духовным жыцці. Бо я говорится, когда я не рухаюсь наперед, я скатываюсь вниз. И найбольш пэўна ведаеце, нават, можа помніце, якась там говорю про этот мячик, калі ён напоўнены, калі ён стукаецца об зямлю, ён можа адскочыць. Але калі ён спушчаны, ён як лепёшка. Упаў, ну трошки там можа падскочыць, але так высоко уже не доб'ецца. И наше жыццё, дорогие, когда мы про его дбать не будем, когда мы не будем памятать о том, что зноў жа, до кожного из нас Христос сказал вельмі просто и конкретно: идите за мной. Идите и научайте Евангелие, да? Але идите за мной. И тут, дорогие, зноў жа, нам вельмі доброе такое навучание. Мы не просто крочим, але мы в нашем духовном житті закликали крочить за Христом. Не перед Христом бегче, не плестися десь там, да, то есть, але следом за Христом, наследовать Его, вучиться в Его. А это вельмі непросто. Наступное, что?
Гэта, конечно же, вот это разважанне, да? Палізе гэтыя два вучні ідуць, разважаюць, можа спрачаюцца, дзеляцца сваімі перажываннямі. І нават пасля, калі размаўляюць з Христом, яны нават свой жарт так перадаюць Христу, выказваюць. І гэта таксама нам патрэбна. Духовнае жыццё – гэта разважанне. Чаму? Бо Господь нам даў мозг, даў мозгі, каб мы не карысталіся. Да? То есть, а ведаем, што калі мы мозгамі не карыстаемся, не прытупляюцца трошки. Ну, такая правда. Калі не працуеш, то есть, ведаеце, і таму духовным жыцці таксама гэтыя мозгі таксама патрэбныя. Бо хочаш, не хочаш, у нас наступаюць моманты і такой слабасці, і абыякавасці, і ляноты часу. І вось зноў жа розум, да, нам таксама, і гэта ўвогуле дары Духа Святого нам таксама патрэбны для таго, каб вось гэтыя слабасці нашыя перамагаць. Бо то, што і заўважаць тыя праблемы, якія ў нас ёсць, і з Божай дапамогай іх вырашаць. І, конечно ж, трэцяе слова – гэта запрашэнне Христа. Вучні просяць, застаньце з намі. Так, яны да канца яшчэ можа не разумеюць, што гэта Христос, гэта у іх адкрыецца пасля, да? Тады, калі пачнецца гэтае ламанне хлеба, але як жа важна, каб мы таксама ў нашым духовным жыцці ведаеце, запрашалі Христа. Каб, не дай Божа, не было ў нашым жыцці так, нейкі куточак, а можа нават цэлыя кватэры, а можа нават цэлыя палеткі, куды я Христа не хочу запрашаць і не хочу, каб ён там быў. Ты, Божа, тут пачакай, я тут без сябе справлюсь. Калі там не будзе кепска, добра, я тады, можа, з тобой падзялюся, да? Але ось у гэтыя моманты не запрашаю, у гэтыя моманты ты мне не патрэбны. Гэта сама, прабачце, такое слово паскуднае, калі ў нашым жыцці ёсць нешта тое, што мы не хочам, каб в нашым жыцці быў Господь. Тут нельзя гаворка нават ведаеце пра тое, што мы там часам можам саромецца таго, што мы веруючыя людзі. Але ідзе гаворка пра тое, што мы ад Бога можам часам уцякаць. Зрэшты, гэтыя вучні сённяшняга Евангелія не таксама уцякалі. Яны уцякалі з Іерусаліма ў Емаус. Ну, бо, зноў жа, чаму не уцякалі? Христос быў забіты. Паклалі яго ў магілу. Все разбеглись. Ну, то есть, вядома, засталася хто? Марыя, застаўся святы Ян, да? І там яшчэ некалькі жанчын. І пасля, паглядзіце, яны уцякаюць не адразу пасля смерці і пахавання Христа. Яны уцякаюць пасля таго, як вучні, там Пётр з Яном пайшлі, да, у магілу і ўбачылі пустую магілу, пачалі гаварыць пра тое, што Христос воскрес. Калі жанчыны таксама адведалі магілу, таксама гаварылі пра тое, што ён воскрес. І яны уцякаюць. Уцякаюць, бо гэта ўсё іх так трошки перабольшвае, да? То есть замнога да іх не разумеюць. Як жа важна, каб вось не... Але паглядзіце, пасля сустрэчы з Христом, яны не ідуць у гэтую вёску. То есть яны не ідуць тым шляхам, якім яны ішлі. Што яны робяць? Вяртаюцца ў Іерусалім. Вяртаюцца, каб сведчыць аб Христе, вяртаюцца, каб жыць па-божаму, вяртаюцца, каб таксама зрэшты, такая правда, аддаць жыццё за Христа. Бо многія вучні, большасць апостолаў і таксама многа першых хрысціян былі закрытыя. Просім сёння нашего Збавителя, каб і мы таксама яго заўважалі ў нашым жыцці, нястоўна яго запрашалі ў нашу штодзённасць. І тады ён пераменіць Божай ласкай, пераменіць сваёй сілай. Амин. Вызнаем нашу веру одиного Бога, Отца всемогущего, Створителя неба и земли, усего башенного и небашенного, и в единого Пана, Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца наружного, перед всеми веками, Бога от Бога, Святого от Светла, Бога соправдного от Бога соправдного, наружного, нестворенного, одиносутного Отцу, Пресвятого всего старости, Юрителя нас людей,
и для нашего избавления, зашел с неба и усвоился от Духа Святого, с Девы Марии, и стал человеком, укрижованный как сам за нас, при Понтии Пилате, был замученный и погребен, и на третий день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, сядет правое Отца, и снова придет в хвале, судить живых и померных, и его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, яки за Отца и Сына походит, якому разом за Отцом и Сыном належит поклонение и хвала, яки промовлял пророков. Веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один и крест для отпущения грехов, и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Поєднане з нашим Господством Паном, який прагне дарить спокоєм своїх вірних і усіх, хто шукає правди, узнесем до Бога нашої молитви. Молимся за святый костел, как обвещал усим людям радостную новину об избавлении. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за святого Отца, как Иисус Христос одарил его потребными ласками. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за христианских миссионеров, как Божие Слово, якое они обвещают, да помогало людям вызволиться от усіляких грехов. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за тех, кто служит у войску, как не соромились вызнавать свою веру. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за христианские семьи, как они узрастали у Христовой любови и едности. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за нас, тут присутных, как удел таємниці святой Імши, поглубляв нашу веру и умацовывал наше христианское свідчення. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимося за всіх хворих людей, особливо тих, хто покутує на пандемію коронавірусу. Молимося за лікарів, які змагаються за кожне життя. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Ойче, Ты навеки з'єднав нас у своей любові. Ученикам хвала в воскресіння Твоего Сына допомагала нам открывать коштовность крыжовой веры. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. Заспіваємо пісню номер 45. Єсу у серці тримає. Єсу в серці тримає, радость избавления мне открыл, стал для меня крыницей ласки.
Молитесь, братья и сестры, как мою и вашу я принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог, приняв веру Твою, на прославление и хвалу имя Своего, а так сам на користь нам и всему костелу святому. Пане наш Боже, прими, просим, дары святую джера костела, якому Ты подаровал великую великодную радость, и приведи его до вечного счастья в небе, праз Христа, Пана нашего. Аминь. Пан с вами. И с Духом Твоим. Укору сердце. Узносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Саправды годно это и справедливо, слушно и избавенно, как мы Тебе, Пане, завсёды славили, а особливо в этот час больше урочисто обвящали Твою хвалу. Коли Христос бывах верованы, як нашая Пасха. Бо Он неспинно хвярує себе за нас и заступается за нас перед Тобою, як наш вечный оборонца. И Он один раз принесли во веру, уже больше не помирает, али после смерти крыжовой живе вечно. Тому откупленное человечество во всем свете радуется у воскресению Христа. А хоры анёлов разом с усими святыми спявают Тебе им хвалы, неспынно скликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полная хвалы Твоей. Госанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Госанна на вышинях. Милостивый Лойша, покорно просим и молим Тебе, раз Иисуса Христа, Сына Твоего, Пана нашего, как принял и благословил гэтые дары, гэтые приношения, гэтую святую и беззаганную нахвяру. Складаем ей Тебе, найперш за Твой святый католицкий костюм, будь ласкавый одурвать спокоем,
аховать и однать и кировать им во всем свете, разом со слугой Твоим, папом нашим Франтишком, бискупом нашим Тадеушем, и усими, кто верно заковывая и вызнае католическую и апостольскую веру. Памятай, Пане, про слугов Твоих и про всех тут присутных, веруя данность, яких Ты ведаешь. За их мы приносим Тебе гэтую ахвяру хвалы, и яны так само ее Тебе приносят за себя и за всех своих близких, за откупление своих душам, за надею на избавление и уратование, узносят свои молитвы до Тебе, до Бога вечного, живого и правдивого. У едности с усім костелом, у перший день тыдня, коли Иисус Христос воскрес и спасал на апостола Духа Святого, наиперв спашаною вспоминаем, благословленную завсюды Панну Марию, Мати Бога и Пана нашего Иисуса Христа, а так само святого Юзефа, обранника наисвятейшей Панны, святых апостолов и мучеников Твоих, Петра и Павла, Андрея, Якуба, Яна, Тамаша, Якуба, Филиппа, Бартоломея, Матвея, Симона и Тадеуша, Лина, Клета, Климента, Сикста, Корнелия, Киприяна, Лауренция, Хризагона, Яна и Павла, Косму и Дамьяна, и у всех святых Твоих, праздник заслуги и молитвы, некая ковая нас Твоя опека, праз Христа, Пана нашего. Амен. Пане, ласкаво прими, просим гэтую ахвяру от нас, Твоих слугов, и от усей семьи Твоей, заховай дни наши у Твоим спокойни, збав нас от вечного суджения и доучи до Твоих выбранных, праз Христа, Пана нашего. Амен. Просим Тебе, Боже, мocою своего благословения, освяти гэтые дары, и учини их досконалою и милою Тебе ахвярой, каб стали сияни для нас телом и кровью Твоего наимилейшего Сына, Пана нашего Иисуса Христа. Напередодні муки Його, узяв хлеб у свои святые и достойные руки, подняв очи до неба, до Тебе, Бога, своего Отца всемогутного, и подяку Тебе складаючи, благословив, ламав и раздавав своим учням, кажучи: «Берите и ешьте с этого усе, Бог это есть тело мое, якое за вас будет выдано».
подобним чином повечери, узяв эти почесний келих у свои святые и достойные руки, знов тобі подяку складаючи, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Берите и пейте з его все, бо это есть келих крови моей, нового и вечного заповету, якая за вас и за многих будет пролита, для отпущения грехов. Это чините на мою память». Это великая таемница веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего престяпления. Помилуй слуги Твои и Твой люд святый, успоминаючи благословенную муку и у воскресение, а так само хвалебное небошествие Иисуса Христа, Сына Твоего, Пана нашего, складаем наисвятейшей величи Твоей с Твоих даров и щедротов, ах, веру чистую, ах, веру святую, ах, веру беззаганную, хлеб святый життя вечного и келих вечного избавления. Узглянная и милостиво исповадна, и ласкаво примее, як принял дары праведного слуги Твоего Абеля, ах, веру патриарха нашего Авраама, и святую да беззаганную веру, якую принес Тебе наивысший святар Твой Мельхиседек. Покорно просим Тебе, усемогутный Боже, загадай свою святому анёлу, занести эту веру на Твой небесный алтарь, продавнича Твоей боской величи, как завсёды все мы, якие вденичаем в этой вере алтара, и примаем наисвятейшее тело и кровь Сына Твоего, отримали щедрое, небесное благословение и ласку праз Христа, Пана нашего. Аминь. Памятай, Пане, так само про слугов Твоих, якие дошли перед нами со знаком веры и спятью супокои. Просим Тебе, Пане, дай им и усим, кто спочивает в Христе, пробывать у месте с утешения святла и супокою праз Христа, Пана нашего. Аминь. Так само и нам, грешным слугам Твоим, якие сподяются на великую милосердность Твою, будь ласков дать удел бедности с Твоими святыми апостолами и мучениками, с Яном Стефаном,
Матеем Барнабом, Игнацием Александром, Марцелином Петром, Фелицией Перпетуей, Агатой Юцией, Агнешкой Цицилией, Анастасией и всеми святыми Твоими. Увяди, просим нас, у их супольность, неделя наших заслугов, али дякуючи Твоему пробачению, праз Христа Пана нашего, праз якого Ты, Божа, усех Ты доброты неспынно створаешь, освячаешь, оживляешь, благословляешь, и нас ими наделяешь. Праз Христа с Христом и в Христе, Таги Божа, Ойча всемогутный, у едности Духа Святого, уся пашана их хвала, празуси веки вечные. Амин. Молимся, давай, Царя Небесного, як нас научил Иисус Христос. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что темного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого. Дай ласкаво спокой у дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсюди вольны от греху и захованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и пристя Збавцу нашего Иисуса Христа. Бо Твое благодарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: спокой покидаю вам, спокой мой даю вам, просим, не зважай на грехи наши, али на веру костелу Твоему, и будь ласкавый сгодно с Твоей волей, а дарысь его спокоем и едностью, яки живешь и владаешь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсюди буде з вами, и с Духом Твоим. передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, яки вяжешь на себя
Вось баран Божий. Вось той, кто бере на себе грехи свету. Благословленные покликанные на вечеру Его. Погани, я не плачу, как думаешь, что ты ныне, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Тело Христа. Тело Христа. Тело Христа. Тело Христа. Исповедание номер 77. Святый Божий. Святый Боже, святый мощный, святый есть народный, смилуйся над нами. Святый Боже, святый мощный, святый есть народный, смилуйся над нами. Святый Боже, святый мощный, святый есть народный, смилуйся над нами. В учни познали Пана Иисуса у ломании хлеба. Аллилуйя. Молимся. Пане наш Боже, глянь ласкаво на народ Твой, який Ти обновил сакраментами вечного життя, и приведи его до хвалебного воскрешения праз Христа, Пана нашего. Аминь. Дорогие некоторые объявы, можно сесть на хвилинку. С Божьей допомогой розпочали переживання Третьей Великодной недели, Великодной. Расклад богослужения у найближчі дні буде вельми простий. У понеділок, середу, а так само у п'ятницю Святая Мша о 18 годин, у вторник, четверг и суботу Святая Мша о 10 раницы и в ближайшую неделю, 3 мая, Святая Мша у 8 и у 16 годин. У литургии на этом тыдні, ближайшие дни мы переживаем наступные вспомины. У середу
29 красавіка свята Святой Касярыны Сіенскай, апякункі Європи. 1 мая ў пятніцу успамін святого Юзефа рамесніка, дзе малітва так само за ўсіх людзей працы. 2 мая ў суботу успамін святого Атаназія, біскупа і доктара касцёла. Сёння, як я ўжо казаў мінулыя разы, у мінулую нядзелю зборах вераванняў прызначаецца для збору фінансаў дзеля набыцця неабходных сродкаў установам аховы здароўя, абсталявання медыцынскіх вырабаў для барацьбы з коронавірусам. То есть эти сродкі, які мы зберем, яны пасля перададуцца, будуць пералічаны на рахунак Каріта, здаецца, і пасля яны ўжо будуць займацца набыццём, яны ўжо гэтым занимаюцца. Таксама можна скласці ахвяраванне на гэтую мэту і праз банкаўскі рахунак. Больше інфармацыі знойдзем пры выхадзе з касцёла, то есть там на дошцы аб'яў і інфармацыйнай гэтай дошцы ёсць таксама там гэтыя банкаўскія рэквізіты. Вядома, гэтая сітуацыя, якая у нас ёсць у Беларусі, у свеце яна непростая, у нас тым больш не вельмі непростая, бо у нас некаторыя гавораць, што гэтага ўвогуле няма. Але ўжо на сённяшні дзень больш 10 000 зараженых і памёрла таксама ўжо дастаткова шмат людзей. Таму я не ведаю, як тут каментаваць, калі самі не будзем берагчыся, то, вядома, на жаль, то застаецца толькі менавіта сама клопат такі, то есть калі самі пра сябе не будзем клапаціцца, ніхто пра нас не паклапоціцца. Таму таксама мы, як веруючыя людзі, таксама зобов'язані звертатися передусім до Бога. Тому так само припоминаю, що о 15 годині можна долучатися до такої молитви віночка до Божої милосердності, у 20:30, а так само в інший час, так само ружанець можна помолитися у інтенції продовження цієї пандемії, щоб вона скончилася. Так само далі застаються актуальні ті санітарні профілактичні зауваги, які єпископи рекомендують. І дезінфекція рук, так само ми після, коли прибирається костюм, так само дезінфекцію, протираються так само і лавки, так само закликають так само користатися масками. Я думаю, вони там занадто не допоможуть, але не зашкодять. Може незручно, я думаю, що більшість, хто повинен носити маски? Звісно, той, хто заражений, правда? Але так само, треба так само, що ж таки, напевно, не зашкодять, але так само запрошую користатися не тільки у костюлі, але так само і у крамах особливо. Да? Тобто, я говорю, так як не звертаєш уваги, то як не страшно, тобто так не зауважаєш. Але вже як тільки почалося вся ця пандемія, скажімо так, просто був у крамі, і просто там одна бабка, старейша, взяла там садовину, то там так обшмакивала, так, всю скринку перебрала, і нічого не взяла. Але можна докранутися. Да? Тобто, якби, і вона не одна така. Я так само так знервувала мене не так давно. Я не знервувала, в сенсі, я там нічого зробити не мав, але в крамі так само там эти соціальні дистанції, да? Тобто там 1,5 метра, хоч не соблюдаюся, але ті, хто там не соблюдаюся, коли звернеш увагу, то бранці некоторі починають, так. Але одна там демонстративно на всю краму. Я нічого нікому не должна, там щось таке. Мені це без разниці, это я так злагодив, да? То есть, вона сказала друге слово. Ось. Коли ми так будемо відноситися, то, звісно, тоді це все вельми буде непросто. І, звісно, за кожну ахвяру на гэтую мету набыцця сродкаў таксама вялікі дзякуй. У бліжэйшую нядзелю, то есть 3 мая, збор ахвяраванняў будзе прызначаны на працяг рамонтнай працы у парафіі. Вялікі дзякуй за зразуменне і дар кожнага сэрца. Як можам заўважыць, у нас набылі ўжо некаторыя будаўнічыя матэрыялы, які нам патрэбны. Я, на жаль, думаў, што трошки менш патрэбна. Але мы так падлічылі, колькі трэба. І аказалася, што яшчэ прыйшлося купіць 270 метраў квадратных пліткі
и 97 метров погодных бордюр. И это, ну там, окроме въезд, там въезд просто там не будет бордюр, там будет заливать такие стены такую заливать, да, то есть, ну, потому что там склоны, это все, ну, то есть, все непросто. Ну, я думаю, что есть цемент, песок набывать. Тому это, что удалось нам набыть, это так само, это удел кожнаказнавства, мы великий дякую за это. Ну, на нашей парфіальній сторонці є можливість глядеть трансляції святих іншим онлайн паводле раскладу, то есть у будні дні это, то есть, ну, 10 либо 18 годин, ну, неделю, ну, только в 16, бо нема сенсу робити 2, то есть нема сенсу, тим більше, що є на інших так само ресурсах, є так само трансляції. Так само запрошую користатися Радою Марії. Я думаю, що в такі часи і самоізоляції такої вельми добре так само. Ну, я признаюся так, я ввогуле, коли працюю, навіть нічого включаю, просто один балбочок, ну, в смысле, говорить, співають пісні, ружаність, вяночок до Божої милосердності. Навіть так, некий день так було, що я просто в 15 годин приходжу в каплицю, включав і вже не пустив костюм. То есть, так залучався з усіх. Ну, так само, зрештою, як видали, що там є катехези, які я веду, і не короткі, правда, ну, але тим не менш, про литургию, как в виде. Великий дякую, дорогие, за супольные молитвы, дякую за клопоты в часі каплиці минулого тижня, дякую за допомогу в різних справах. Нехай Божая ласка допоможе нам бути справді вірними учнями нашого Збавителя, как мы необступно и шли за ним, и является дорогой, правдой и житьем. Примите с верой Божие благословение. Пан з вами, И с духом твоим. нехай вас благословить Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый.